Sende sia parannu si tammu sia si lupa kaboro latte penanda bisaranna puang matua umpamatan na pena ulendui channel YouTube YKB Bahasa Toraja. Kadang na puang tu lata bahasa sia lata rangilan atu ya teh. Dia lalame pak pudian ka 20 nang kasera, angka 2 saya lako 5, angka 20 saya lako 27. Dolo lata bahasa tu kadang na puang tamas sambayang. Ki sorongan tu kaleki bandang penangki menda di Korean sumanga ki puang parannu umpu di pakalabi sangami sende la urangi kadami pagarri kani do may sala budangki angki direken to sipato umpen tireke komi lante katuan iya teh pamatoto kan ni siapa masyang ita matanga ki opo ang penamasalo tu kadami laki rangilan atu totemo lansangan na po Yesu ki masambayang amin. La tontong na saya lakona umpenanian tanda mamasena puang. Sia ia tu kamarurusan mi napapesanan tongka dililaku landa lako disituran turanan ni. Na dipakondi na kuah umpenanian mintu mamasena sia kamarurusan na puang. Umpenanian umpopenanian mintu mamasena puang sia kamarus sana puang. Siulo tu di pakaboro lan puang Yesus Kristus. Ya tu misa to di saaburan kombongan na puang matua. Manasta kumua tay analeluk diomai tu di sanga penanian ba atu pak pudi-pudian. Lan atu totemo teh lapas sikola minggu, lamanan Indo, manan tomangura, ambe toron nambe, pada marasan nasang melada. Umpo penani nanyan baru, maondongan na penanian Natal. Ya tuyan na tola na pake menani umpudi umpakaraya allo kadadian na puang Yesu mentama lantelino. Sia ia tu kombongan tontong bang menani dia luto pak maruasan ba tu pak gauran sia sara ba tu rambu solo ulendui penanian nani si misa tahu umpak pesanan nih ba tu umpapayan nih tu kapatongananna sia mendadi kasabian lako tu mintu to umpirangi. Ya tu penanian lan kami nomban. Tangnya diona umba susi oninna bak tu gamaranna meabalona gamaranna tau umpo penani. Sangadinna ya tu mandu parallu lata pahang. Ya mo tu diona aparah. Tu dipokada. Lan penanian ya to sia umba susi maabu lololona sun lamai penana sia tangana sia napokadat tongka dililana tuto menani sulu kaboro lan puang Yesus Kristus pak pudian karua pulo nang kasera tu tabasalan atu ya te yang mau misa penanian tu la umpak pesanan misa pak pangadaran ulendui te pak basan iya teh ulendui pak basan atu totemo tanani untiro itu kada pengakuan pak pengakuan na sia pak pudian na to ma pudi pak tu dau umua sang tumba kapuan na sia malabi na tu kamamasian sia kamalamburan na puang matua. Na pasake puang matua tu Daud lan umpana tai sia umparentay tu to Israel. Ondong pi anna allu i puang matua umua den atu anna salamisa diomay taruk na Daud la untambay puang matua lan saburan ambe. Ya tu bati na Daud ya to
lana rondong katonganan sia kaganaranna kaborokna puang matua. Lama parenta sia lama pasalama salama buda tahu ulendui pak kamayanna. Silu kaborok lan puang Yesus Kristus. Paralu lata akui si tuang kaumpama diongan penaan takumua. Tae anna mintu ki tahu malute ba atu manarang menani. Apa ia tu penanian matontongan ba tu pananian mandu maballo sia tonganna. Tangia diona melona gamaran ta sia kaleta. Sangadinna ia tu melona sia tonganna sia malabina. Ia mau tu diona kapatonganan ta lantuk. Diona kamamasianna sia kamalamburanna puang matua. Tu umpolelean sia umpakalabi puang Yesus Kristus. Bedanna lan sia ulendui puang Yesus. Utole pa belanna lan puang Yesus. Batu ulendui puang Yesus. Nani payan sia manasa tokumua ia tu puang matua. Tangatore usi solangki sia nakalo penaanna tu salama ki. Ya moto lan urangi sia umpopenani tu buda penanian natal lan atu ya te. Mai komi anta tontong uningaran itu mintu pak kamayanna puang matua ulendui puang Yesus. Sia kasalamaran na puang matua lan puang Yesus Kristus. Tu na sorong lako kita si sola mintu isinna lino yate. Amin. Tama sambayang. Kiti mangkurre sumanga tu diona pak kaboro mi opuang ulendui pak pudi yangke. Diona katuan tontong saya lakona tu pak kamasian lako kami. Lan kaseana puang Yesu butung to unalar rupa torotolino. Ure sumanga tu yan na to. Ada imo kan siabat pabat tak kan ni mak patongan katongan ni kamalamburan ni opuang lan katuang ki. Lan sangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Rampoin deto tu kadan na puang matua siulu solanasang. Tontong bangki palaku kumata subscribe ite kadan na puang. Sia tapak bagian ni. Puang matua tontong umpas take komi lan ulolangan ni tudio na mintu katuang ni. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.